nekog trebam ja. Nek prestane boljeti, nekog trebam ja. Konec meseca maja je ekipa televizije Vaš kanal posnela veličasten koncert velikega hrvaškega glasbenika Petra Graše, ki je s televizijo sodeloval ob njeni 25-letnici delovanja. Polno zaseden avditorij ljubljanskih Križank je glasbenik pričaral s svojimi gosti in v 3-urnem programu odpel 23 svojih največjih uspešnic, ki so nastale v njegovi 20-letni glasbeni karieri. Kakšni pa so spomini na začetek glasbene poti, nam je zaupal. Znaš šta, ponekad ti se čini da si 50 godina na sceni, kad si malo umoran, to su oni dani kad imaš. Ponekad kad se okreneš i vidiš da već imaš 40, meni se čini da je prošlo ovako. Znači, puno je tu vremena, puno je tu koncerata bilo, puno je tu svega i svačega bilo putovanja, ali sa druge strane nekako je brzo prošlo. Jer imao sam divne koncerte, divnu publiku imam još uvijek. Tako da mi je lako svirati. Još uvijek se radujem ići na put. Još uvijek obožavam tu energiju kod sebe koju imam. Ob tako pozitivni osebnostni energiji in močni energiji, ki vedno preveva njegove koncerte, je začel kazati že 16 leti, ko je s pisanjem pesmi sodeloval z legendarnim Oliverjem Dragojevićem. Da, ja sam zapravo sa 16 godina napisao pjesmu koja se njemu svidjela jako, ta se pjesma zove se Boginja i nakon toga je krenulo zapravo sve. Oliveru se svidjelo to kako ja sviram, kako ja pjevam, pa me preporučio Tonču Huljiću da budem umjesto njega u grupi Magazin, jer je tad Tonči Huljić 95. više nije htio svirati u grupi Magazin, htio nekog mladoga, nekog novoga, a onda je Oliver kazao evo ti mladi, evo ti novi, to sam bio ja. Onda je Tonči Huljić skužio da ja dobro pjevam i rekao je ti moraš biti pjevač. Ja sam rekao ne želim biti pjevač, želim biti samo klavijaturista, neodgovoran, da mi ne moram nikakve odgovornosti, da mogu gledati cure u prvom redu, punce. Međutim, on je inzistirao da budem pjevač i tako sam ja postao pjevač. Stvarno, to je činjenica. On je već postao tako popularan za vrijeme dok je bio klavijaturist u Magazinu da je zadnjih nekoliko nastupa sa Magazinom, dok se ja nisam snašao i našao novu zamjenu za nekoga ko će svirati klavijature, on je svirao zamaskiran. Bio je toliko popularan da jednostavno se nije smjelo vidjeti da on tu nastupa, jer onda bi upropastio nastup Magazina. Tako da, eto, ima puno tih simpatičnih anegdota, a ja i oni stvarno imamo iz dana u dan uvijek. Ja sam pa jesmo li zato večeras ovdje da nam bude lipo? Ja sam rojen da mi bude lipo i opet će biti, a ne mora ona ti. Tonči Huljić, ki je eden od najbolj plodovitih hrvaških avtorjev, vodja in pevec projekta Madre Badesa, je navdušil slovensko publiko in bil prvi od gostov, ki se je pridružil Petru Graši na odru. Petra pa za Ljubljano vežejo spomini na prijetne čase, koncertov in odlični ljudje ter prijatelji. Zato ni presenečenje, da se je za rojstnim Splitom odločil nadaljevati turnejo v Sloveniji, kjer je priredil pravi spektakel. Kad imaš iza sebe ovako dosta godina i putovanja, onda te za gradove vezuju razne stvari. Mene za Ljubljanu vezuju prekrasni koncerti u Križankama koje sam imao od 99. pa nadalje, jedno 6-7 godina smo radili i naravno uz sve to skupa vezuju me prekrasni ljudi. Neki prijatelji i neki odnosi koji imam tu i to mi je divno. Volim se vraćati u Ljubljanu, jako volim Ljubljanu. To nije tajna, to se zna. Veliko navdušenje na veličastnem koncertu je požel tudi skriti gost Jan Plestenjak. Ona sanja u Ljubljani, čisto teške i zaspane. Na postaji čaka u dan in živo svet isto. Včeraj bil držim bran, ne boja
danes čista. Mama ni da upanja in noče jo pozabi. Nadaljevanje velikega večera sta okronali še dolgoletni prijateljici Severina Kojić i samo pleši u sobi stvari, opusti tijelo, uhvati ritam, doći će neko i tebi pitan na popri slobodno i zaboravi, sama je bolest, 100% ozdravi, lutilo sa svakom usmika, sa svojim nogama, da krene muzika. in še veliko več kot prijateljica pa Daniela Martinović. Prijatelja Petra Graše smo povprašali, kaj je tisto, kar dela glasbenike večne in uspešne. Pa trebate imati glas, trebate imati neki pristojan izgled i trebate imati dobre pjesme. Nema tu puno filozofije. Ljudi to prepoznaju i dalje je samo pitanje, dalje ti karijeru održavaju pjesme. Jer i glas i pjesme. Mislim da je najbolji recept da to radiš kao da nikad nisi bio na pozornici i kao da, naravski, imaš puno godina u nogama, a da radiš kao da izlaziš prvi put na pozornicu, da ti je jako važno, da ti je jako stalo. I stvarno ja imam sreću što ne radim, jer kad radite posao koji volite, onda ne radite niti dana, tako da ispada kao da nikad nisam radila. Ali jako volim ovo što radim i sretna sam večeras zbog Graše, sretna sam što slavi toliko godina. Možda malo to nama ženama nije baš zgodno da mi sad slavimo godišnjice našeg stupanja na scenu. Za muške je to ok. Ja mu čestitkam, stvarno. Drago mi je da je napravio te dvije lijepe pjesme i da je ponovo ono što smo svi očekivali od njega, a to je da ponovo svira po velikim dvoranama, kao što je to bili u Mariboru, Taboru. To me jako veseli jer je on vrhunski glazbenik i prije svega dobar prijatelj i dobar čovjek. Moj dobar recept za dobru karijeru, dugu karijeru je kao i recept za život. Što znači biti svoj, biti uporan, biti vrijedan, biti dosljedan sebi, vjerovati svome srcu, vjerovati usprkos svemu, usprkos svima i unatoč svemu onome što ti sebi zacrtaš. I znati da imaš samo jedan život i da je vrijedno živjeti ono što ti misliš da je najvažnije, bez obzira što čitav svijet oko tebe kaže. I ako to pratiš, ako po tim postulatima živiš, onda ćeš biti sretan i onda ćeš nadživjeti vrijeme. Vrijeme je samo izmišljotina i ovako onako uma. Mi smo puno više od toga.
Peter Grašo vedno pri svojem delu sledi tudi svojemu srcu in ena izmed zadnjih njegovih pesmi je čudovita balada Srce za vodiča, ki je prva na top lestvicah na Hrvaškem in ki je samo v 2 tednih prišla na prvo mesto. Srce za vodiča uvijek treba uzeti. Kad je neka dilema, onda treba uzeti srce za vodič. Naravno da srce ne treba biti vodič uvijek, ponekad i razum mora malo odigrati neku ulogu, ali kad god je neka dilema, samo srce. Tako srčno je veliki koncert v Ljubljanskih Križankah zaključil tudi sam. Njegovi prijatelji pa so mu pripravili tudi prijetno presenečenje. Oči sam otvorio i odmah znao, 1 na 1 to smo ja i ti. Sad se ne bojim ti reći ni priznati, makar mi nije to lako. Ja uzimam srce za vodiča, ne pitaj, znam da smo srodna bića, to ljubav je što se rijetko viđa i to je naša priča. Ja uzimam srce za vodiča, ne pitaj, znam da smo srodna bića, to ljubav je što se rijetko viđa i to je naša priča. Dalje sve to istina, bojim se bit radostan, nada se izgubila odavno, davno, al nekad nebesa znaju mijenjati svoj plan. Anđeo čuvar je dovoljan jedan da život na drugčije gledam i ja uzimam srce za vodiča, ne pitaj, znam da smo srodna bića,